maame na nkasa ma no ma kwa asa aba ama meme di asome ma pai ama bele nso ni kura adwo force aso minimum se ene wukue obibia Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma mu nsam dwumadie no baabia wo bia no bomodia na eka ye ho ye nuanom adwadifo maya mu wadum wo race course mu amu Roman Hill ho Central Market ho kewo ho eyini fampo ya chiachi amu nyina chedi ampo nyankrompo no akasa ena amakodwomwe won hwese mo bekọ no na obia nso wacheche ama obia ensa akane de nyame ensha mo taxi drivers trotro drivers mo adwumayefo hairdressers mo amopamade obibia ye ni so ne amoye de Akoma FM 87.9 Kumasi. Taxi drivers station ho drivers wo ho nyame ensha mo kotwi Garemaven ani mu ho taxi drivers amu ho nyame ensha mo Trader Junction taxi drivers amu ho sanso na bekwai taxi drivers any drivers amu ne bekwai dwadifo ma no wo mo mfa akoma mu nsam dwumadie no eni agoro kra nyame ensha mo hyane so se program yi ubenya bi ahwa na eye Onua TV and afe Rabbi 1 TV. Onua TV and Rabbi 1 TV. Facebook Akoma 87.9. Akoma 87.9. Like him. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na wa share your programs no edi amaye. But modiana e follow yen. Ewo Facebook wana afe maye more stars masters no enso wenyame ensha sape pepe so and na YouTube no eye Akoma 879 Akoma 879 4 points bia emma 879 na also wa share link no subscribe page no name ya bell no so enunti ebrane so a ubenya you get notified na say won so wa wo so e de ama ofofro YouTube Akoma 879 menu bema aduana ba e de ato fans of Akoma FM 87.9 Kumasi. Maa Akos great family so was a time aso charity foundation wa was what so time mo aso sanso and Akoma mu some platform no what the ato so or say time no aso menu ba abenaje the ato happy home platform no so or say time aso your president Nikita edi ato Niki Pizza fan club so and also or say time aso and unti na mabomodia na mashe edi ama your first story no Shannon so say Piwak natural. Yeah, what the 3P garlic mishaba and afe grow fine mojadro papa ya esiesie oba ni fichi kromu omo and also first story no asere Onua TV edem sanso and Rabbi 1 TV and also edem live yame enshamo yanko na yene yenua baby enkwadi nkomo Angie wa hase na emrebi atwa mu no Angie ede na assemble okay na we say bema no your friend is secure patron yes secure me try secure and now say Alekus I know what it Alekus one no and na Zakio is secure so ayo and your baby and uncle find him you need I just watch it na ya yanso de bia to your house you be yen enti ya bomodia ya bubom ya rerem ama Francis Ofori Sakio wababe drufi hanti yanko na yene Angie ommo na asam no tofa na kai na fe yanto sempa emfama Sakio obanyo no kwa na baye one ne ma me no wa na ne sister no onua no na yene wo mo nso eni nkomo Angie ma let it flow pacho wi de boko ene say abrantie owa ha ni din di kwaku sana me de friend mini ne fire funu na me ka chensa mini na fire funu o say wa hye me nyinsen na me ka chensa wa hye me nyinsen o say enye ono me kaya o say enye ono enti wo ko bisa bosom na osom no okobisa na bosom ni gitum say eye ono a ansana wa ba be ka chem say eye ono enti ewo mu ana me de medidi na atem say wa hye me nyinsa wo say enye wanka ye hwan abra onim say me no nkwa na wo ho enti echire me frɛ na wonfa ewo mu ana ono abɛfrɛ me ka chem say wa ko bisa bosom no na bosom ni say eye ono na hye nyinsen no enti obeje na me see you matenti na me wo voter
na me nya lorry fe me bae nyinsa ni mu a kwa na ahwe ne enko yie na ya me frɛ maame no amane me frɛ maame no amane me nti ewo mu me funya beye 6 to me ko trust can first bae second one me ko try na 5 to 6 months ewo mu na me maame sending me ska me ka chensa ahwe ne enko yie nti me peska e de aton kwala ne nyoma nti won to hwe na me maame sending me ska o sending me ska no say on the bicycle type asai apai into okoye of ska no koye me ko kan ye no wo bu me edi mi ti bo ho me ko kan ye wo bu me edi mi ti bo ho me mfi na chire mma me sa send ska ni bi e na o se ye ndi na me se mi ndi sika no e na me di koto omu e no so o sa bu me se de nti na me di ska no akoto omu e na ni sister peni bi wo ho ana ba na so wo a oba na wa hye ni nyinsa wo nto hwe ni ma me send ni scan o sa di scan ko to ade fofra no wa sa abo na kan say de ntina o di scan ata de nso wo nto nto o to o de boa e hye me nyem wie ya me wu wie ye no na ahwe ne enko yie nti ewo mu ana o say ne sister se me ye pemle me ye ne sister yi o se omukọ obusumfie na ne sister ka kire ne say mimi ye pemle mi ye jata mi ye aboa ye huhuhu enti no ma ne one me nda dem ba ko ma one me ntena enti ne sister o se ne sister so on beda edan foforo bi mo enti o ma ne dan foforo so on beda enti mimi ye pemle nya sa mekum no mere no enti e kire na me ka jansa mimi nye aboa na wo ka no o se me ye no anche bia na ne sister say omu mpemi biom wo fie ho menko na me say akola ni so na akola ni nya 2 months menko na me say menko o say menko na musisa me nioma edi be gu abonte ne sister we no ebe sisa me nioma edi gu abonte say menko nti na akola ni so na me ka kire o mo say me ni obi a meko ne ho ma me so wo voter nti me ni obi a meko na o say chenchena ejesa meko nti osemi frem mami peni bi mbra na on be ye de on be witness de ekoso na on be sesa me nyoma na me ndi na echi na me nko na me ko frem mami peni ona obaye na o say mi akwala ni so nti wosra ma omonje me nto na akwala ni nyin kakra o say dabi this sister we say dabi da kwa na meko a wone mami peni ne meko aba be ko na mami na de na wa munni mi wo ba bia wa ba ya ka asem se mane ntena na kwala ni so se chinchina atwan on wale wunua ne ntu on pani wo fie ha no kra na mo sesa me nyoma no edi kotugu ekwan ano na me ko sesa ye na me ko da mami bi nche nti e kire na me na wuye wo jami sika bi wo owuye o jami sika bi nti mi ko bi account na mi ko first kano nti me first kano na kwaku no e ba ye be da me say ne sister say me ye san nuoma we no me nya biom nti won we hu say ne sister me ye pemle me ye kraman me ye aboahuhu jata aboahuhu no me nya biom ukonya sika no me nya biom ne sister mimi nye na adwane efri me home ntimi ono na ka say we hu say asem na ne sister kan we hu say nya no kre nti opese oni me nsante na bag biom nti na me won ma me chen wodam point o ya oba ho na ma me se dabi anji be me wo dada aji sika na edi na oji sika ni di wi a obeja ho akwa me se dabi anya de wo kakra na me ye de me tie nti wo sa adom biom na akwala ni so osua nti me nko obi aho nti o kan ya na ma me kwa ni bufu ma me kwa didi na tem nti ona se ye nko handan na me se ye handan ho se ye handan wodampo ha na ye ko peda me so wo sika ni bi pacho ye diska ni bi e handan na so obesua adwuma na me se adwuma be na so excavator nti me bua no o si adwuma ni wi a o diska ne be ma me na me se scan ye sen o se scan ye 15 million na ne master na o ko so adwuma no won ho na me fe na me bisa ne master se scan ye 600 cedis but no say ye 15 million nti wa na me send on 12 million no fa nko so adwuma no na o je ye na o ka che me se ne maame ene ni sister mo akoja na ma mo diska na Akoma master mi to so adwuma o snap ni no o kwa adwuma oji 50 cedi na me de abochi weka okwa adwuma oji 20 cedi otumi fra me say oni ska bia na menu aduane e de aba adwuma mu ho ama one ne master kura na omo edi sika wo de ma no 1002 so on fa nko sua adwuma ni free ho a wo ka se okwa wo na wo san ma ne sika o de kwa adwuma
or from me were Jumam say, when you see Kabian to me, the mean real Janem Brano. Now me this can sign real Janet, Ediaman says, he can man, I'm a high and dine, and also mean tophone, so man, me tophone man, stays under cities. And dear, or cast on me, Jan, and me boofu, and I may say, from me phone, my man, I'm a dear phone, I'm a cotton to 200 cities. Now you're watching, ain't or so a giant, so face phone, and mamma, I'm a cotton ye. Enti echro hu se ye di sikana na busumi miensa echi na sikani nyina esan ye oso de mini we jai agro woni me jai sesen oso mini we jai me ma me ni me sister se ma me nwale nti mini we jai me se he de obeka watena me ho ama ye di sikana ewi oni me jai akwahe enti e ho na me de ne call dwaso me call ho nom no mo se obetwa ose ai na mu jai se nkofie nkoka ye call ye ka anye yie e na echire na me sa ka chances one first kana mama me sa de ne be ko bebe foforo nti me ko dwaso no bi no mo mame omo mame se me nko konongo nti me ko konongo na me ko ka asem ne chire dofso fo na omo sika na ombeje na mame kese bi wo ho ne mame ne ba ye omo gina no so sika ne di ombeje afi de na osre me sanji me sre wa me so se ohun so ma hankopi obi ntini na osro na sanji osro me sre metwa na opa ma cho sa na me see you na nkrofo ne so okay obetwa de omo hye ne da say 2 weeks on first can be mbra nti 2 weeks ni do na de 800 cedis e baaye ode baaye na mama yale wo ye krom nti ode baaye ni Monday na me call ye nti say na police for no omo gi amount 38,000 say 38,000 okay and Sakio so agitu mu say 38,000 no krasa e won ho ai ogitu mu nti obetwa 800 okay yeah let's go obetwa ye no 800 na me call me krom no na me friend say sika dia aka no onye den won fan sande me na ne ba na e wo me ho no so no won hwe no e wo man of me ka chem so di koko agu apaso e wo mu a koko ne nwo ya si da bi 1 week aba koko ne nwo ya si da bi me friend bioma won fa ne yire ne fa se wa fa oba fofura wa hye ne nyinso ne na awokura na me de mente hwe nti me ya na me friend adamfo bi na me bisa sa kwaku okrom ho so wo ho pa I'm saying na na me friend enko so wa wo into ni refill I'm see you me friend na na yira fa me bisa na ye say ukunu we ya oso oni ho de bia ukunu ni ho de bia ukunu ni ono sa aden na me ha ne sa I'm say de bia me friend ukunu ni ho aden ebi wo ho no bakra na ofa ko no na me friend ofa fu na me say ma me ska na me fa nkoto we so me de miniska o miniska me de time say woni wo yiri didi wo fie da na wo niska wo de ba ma me na me hwa akwala no me free ho 2.5 years ni o ma me hwe e kire na me friend ka cha ne say o ma me ska enye sa me de ne be ba Akoma FM o say apu na wo nya de odi na wo de be fro ka de ba Akoma FM ana me see you mate ewo mu a me sa friend so ma miska so ma me nti wo na ka jansa ba bia menya basia pa wo no me de beba ha na me de ba ha e kwa me de ne be fa so magi mistika ansa na mako e na me de ne ba ye all right me da say afi say wakai you can say Angie na na de wo chan Rosalinda say wo hunu say Sakio benti a obeso ne dress ni different kura na so ade eti yanko na fe yento sempa efama no kwaku ana wudi ne kwaku bacha me de kwaku yamwa ha boko pa papa ohun so ohun fa girl bacha say me say ohun so a yem fa girl ana want you say oh me ti ase say ayi agin sema wo kan nyina kire say mushi ayo no no na ahwe wo a aba bepem se modi jaye tina me se wo ho so a won fa enye no kure ho David ene no wa kire me bia no kure ne wo no enye no kure kula meti o yeti ene se oba me kokohia na dampon kuro etua yen yeso ena me kokohia no etua mo hen ye esubua ena toa yen yeso ena me kohu no kure nyame anim na wawo akula no nya 6 months la ena na fina no oria na kran kwa yintwa ne bema ena me hunu no ose akola no bema na one ne tena abo no apamo no ena me say ba na say no chechire mi mu a ena me o chire mu say boy no epe e masem ope masem
ena yes say na tie dia nti no kaka ya awade abo no nti won kura won pebo ni biem nti waba na maame wo dampom ena am say na tie dia me so me nko na me den meti nti ena me ne betena ena me fa akola no na me fa wo no na me ne tena ya na ne maame say edan amutemu de mintimi ne oba ntenem nti za na tie dia me han dan nti me han dan wo dampom wa na me ne tia nti one day na ma kire nse asubuo na me free me maame de sei me papa de sei ba na me mfa ni si me fie da ena ono no e wo dampon wo dampon nti satama me kwafum kula me kwafum me baaye no na gei wo fie ho eye mo akula zatama me kwa mbe me hu fie me kula me pesa me gei kula be hu se because me ni na ankase bia me kwafu ma na se me hia na bonten na se nti me kire nsa ha na mete me wo se ba mpese wo be hu se bia me ko ba bi se nti me frefom ba na me beduru wo na wote fie ho pepepe ena me maame se kwaku blai ena me tena ase no se oba ewu ni mu na me se ai me ni mu no wo den no na wo se me se me mpena no wo se no kure no oba ha no me se oba beda ni ho adi se wone nete enti oba ba hwe wa ofom okode ne ba ne koy oba no amfa ne ba ama oba ba obe stay 2 days e wo me maame mo no om ko fie na ne ba ne wo ne maame ye fan happy edin a omo kire me a ne maame edin a omo kire me a se fan happy obedi wo san 2 days e wo me nchen enti ni nyina ne ofle ne maame ne busanza akura ne tesen akura no eni ewie na 2 days nechi no ene okọ dampon nti okọ na mesane ne ko ho no ma ekọ ne maame ho no mesa edi mu a na me de me ba fie wona ne ko maame ho sen me ne ko ne maame ho vanse da bi sata me na ma ha dan ama no nti me ko ne nchen bi a me vanse ne maame fie ni a efie ne to no so ene yeso yete wo no nti me ko ne nchen a me wo sa fie ni a me ko ha ye nim ena me ne te nti me ko stay ho no 2 days bia na me ma ba fie na ho no so aba me nchen saa na ye na nti one day me free me ko afo me ba no asesa ne ne ma aba se oba atenase woni me ma betenase ne papa na mama me ka se ezi a me ba no onya adwuma bia o onya adwuma bia e na wo se o mama enye adwuma ntina anase ska woni ntina me de do no na emom no me pe no so woni bi kura na nkakra nka ne nyina de betina kopem time se ebenya bibi di abobela ena maame se obae on se woni bi die ena o sen ai woni bi enso wo pe no ena eja wane metena ai nti me hwa akola na twa ne ba ne kote ehwe na ma akola ni nya 6 years ansa no wotam o flame ai ne boy bi ese bema ai akola ne papa o flame fon so se ni papa se onfa akura ne mle no ena me se na denti na oba e se mi ma hwa akura na ma akura na nyini etimi suma no ko senso ye se o ade ben wa fama me a wo hu sa ade we na wo ka se na afi na o papa se fa akura ne ble no se ena me se wo de mate we se de ade wo no de bonkum na agi nya me ba enti o mu ana o ye o fa akura na o de ne ko ne kurom nti okoye ya obaye no ene wane mbetena ya ne tete wa na nyisen bae Angela kura na menim se Angela tisada not the same vize sane na gen kwan again ne mete no se me hu ni se pekula me ma me kwa times kwa na me nko mo ho me nua bia ni ho na me ke no e fa gewe ho vize me kofia kwan agawe di me befa so akrokro ne ekon ode me befa so ntino mama ni chicken ho sin bibia ntina me nim kwan a se kwan bi se kwa na ode me befa so bon di me ye hunu akrokro no ana akrokro wo no akrokro na me ono ne krokro me no like obedi wani no so no ama ye hunu eno na me ka ba no akrokro a ono de krokro me ne se bia me fili afum na me ba ya akohwe mi nsu akosi madwae ena oba me ne wote kwan a se de kasa woni me kasa woni kasa me pa cho si ekwan ode me fa so no na me pepa
enu na ma me hu se ge ne do me na me so me de do no nti na sata me fie kula no na me heda nko fie se me ma me mu fie ho ne me nko kula na metua wa kwatena vise me se ono na me ne ti ama so mu dwome aha nti na me nko fie kula ena vanse sa akwan a time a ono so o start ya no treat me sa akwan mu vanse onyinsan ye no won ena o we onyinsan na me nte kama to o wie ye no o wie ye na Akoma FM 87.9 Kumasi. men kan say kula ana asem ya me kan me yesia me head nim kasa so No me problem. head nim kasa say is enti say me kan no ya na aye Can you onim ne bia no? ze me mpe ya say ni pam kasa bebe sa me head nim kasa Obi antie o me na me hwe wani mu. Me na ne me di nkomo. Okasa. Hey! Okasa. Wakasa papa. na o say me kasa say Kasa ni pem papa. We dey nkasa on kasa ni pem. Yankwa. o we ye no ena o yasubu clinic eho ena okọ we o wie ye na ye wo inside one ma ena ye twetwea ne ho aka nyina me a na me twetwea bibia me yire awodia me na me ye bibia e wie ye de ne kofie endi 1 week kura se mvanse endi 1 week kura ena o start ne ye no o start say dia o start ye ne say mvanse okọ say wa sole yakọ ensuo bi eda kuro nim wo firi asankara ya eno na wudi kan pie so ansa na waba ye hwayet no na say da yi kotia wa sole afiri ede ne humoja akọ ensuo nim akọ bomedua na menim o menim menye ne hwe na menim enti wo hyejare me maame ayi bodi amane ne ayi a wo ye aduane wo jale a meso magya ne ho kọ afum eno o start eden tietemu ko mi sister ho se obi nana jimi ena nana yese na menje wa di asema ena o start no se ai obi de brisi tuntuma bonimu ena odi ko ojan aboniti ena okura sekan na wa ye oba ena oba begina nso se obeku no e wo jale wo ena mse sesen nana busan sesen sa time de me ni hobi obusa ansesesen me ko ba e no ma ye recording mbaba tie ni nyina na recording no omo a no omwo e ho no no sa time de na me ni ho na me de na me ko afum ti me ba e na mbete eno o start say we ye bayfo tie we ye bayfo na akura na wa wo no enke wonu baba beku no ena fence na omo ye nipa miensa ene wa asase so ena mbusa Mr. Busa no se omo ye nipa miensa na ba ko wo omienu aka won kran na omo de omo fa be ma na omo akun mfa be ma na omo akun mfa be ma na omo akun no kwani nyame anim me nyankopon na hata soro se oba ya me ne te no mi sunye Me pacho sabo obi ma mentie omo o se wo omo ye miensa sei ena wo wi ase enti mienu na aka ne won kran abonten so ena ono ne wo atrem ba ye ho na me ma be fa no na me ne te na kwan ya me ne te ne fa so a me ne te ni odi akra ne ba ye kwan me de ne fa so me krokro me ne adi ne ti ohun kwan bia obefa so a obekume visa menye nipa boni ni enti na mso ma okume kwete waya dan okume kwete ankasa mi sun ye okume kwete ankasa wo kumo no papa oho na nya adwuma na me ka na wo de ma me nka asem ne se wunu na wunu wo ye jata no wo ye pramre no enye ono ne bo ne sa ba yie ne kula nti me ba on de obeka nti e be ba ho na emom no okume kwete me ne no ewu kojo ma me su me ni su ni su en sore me ne na en sore me ankasa kula me wule kula ho na me disia me wule ho papa visa me nim ze gewe ya wotia enko be me say wakum wo kwate wokumi kwate ma me su se mesre na o ma ne mbra e ma gei kwoto ayi ya fence we odika fansuo ye ade na wo ye ya wo se entimi nye ye ntie ne obeto apetesi
ɛna ɔmo kurom bosom no ɔsi ne kurom bosom de adaguru tenden nti saa bosom no ɛno na ɔpɛ ɛna ɔtɔ apetesi no ɔma me bu nkotodwe wɔ abɔnten efia ne atim no abɔnten ese no ɔma me bu nkotodwe na me esu ɛna ɔgɛ no awuro ne kasa gum menti ayigwe ɛna wɔka kasa no wɔka saa ɛna me bɛn ma sɔleyɛ ɛsɔleyɛ no nso a entimi menkanze entimi njo ɛsɔle gyina so saa sɔle gyina so saa entimi njo ɛna no bɛn dɔnhwere bɛn san o ebe ɛkyɛ pa saa anadwo na start anadwo na saa de ne bai me ne ne na wo fie ho ɛna me fa sɛ adu time a me ne ne ba be hia anadwo a ɛda kɛtɛ so adu time ne ne be hia ɛna me ne ne bɛda ɛna wo bɛka sɛ entimi yɛ ya me start sɛ me ne ne ba bɛda na me bɛn ma ne nyina two force ɛna wo start no ɛsɛ na me sɛ oba me kwɔte anyina yɛ wɔ sɛ honhom na me ne te no honhom na ba na me sɛ honhom bɛn ansa na ɔbɛkyerɛm sɛ ɔmo yɛ nipa miɛnsa na ɔno ɔnyɛ nipa na ne maame happy ne maame happy no ne maame happy me sister ayo me maame happy ɔno ne maame happy no ɔno ne kyerɛ me sɛ ɔno no kɔɔyɛ no na akɔla no nti ɔno ankasa woni maame ɔkɔɔyɛ no na akɔla no wɔ basket mu maame ne num asɛm ɔno ka kyerɛ me ɔno ne ai na gere sei ɛwɔ basket mu osua ɛna okoduru nsuo be ho na nsuo ni si manse nsuo ni da ɔno no wɔ basket mu ɛna osi nsuo ni nkyɛn enti ɔmo fa ne ba kurom ho ba bɛyɛ announcement sɛ hwan bani ɔmo yɛ announcement saa obi ama magye no ɛna maame ntete no na odi nyini duru sei nti na kyɛ sɛ happy no nya ne ba pa ne anche anya ne ba no maame na ankasa na ka asasam ne kyerɛ ɔno ankasa na frɛ me ka asasam ne kyerɛ me ɔno ankasa nti saa tema na gewe ni treat me no maame no ankasa na ka asas story we ɔno happy ɛna frɛ me ka asasam ne kyerɛ me okay fi sɛ saa tema no ne duru de ma ne ka asasam kyerɛ me ne sɛ ne duru time a Mother's Day a eduru Mother's Day a me maame se me fo oba pa me de makoma nyina hye oba ni enti me maame ne duru Mother's Day kura mpo a sebe enka atade kura na se entuma mpo me to bi ma ne da enso happy I am a ase anytime bia me sole a na eduru Mother's Day a mehu se maye ade a ebe so maame nani se be ya one me nya asem ti na maame ne pema asem pa enti no timi di sa ankomo no okay enti yemra bra woni ne ba beda no a wo hunu se penifo mo fa nche me kakra na ne de mani abre wo hunu se sabe okote no adwo like I'm sorry en sole kula ena wo se anji card ya kire wo ena o ka kire me se ne kuromu honhom no ono ne te no honhom na ba abademo ne do time a do time bia honhom ne beda nti saa time no ohia ma be ma senka be ma ne be stay dan baako si won ohia ma senka be ma ne betena dan baako saa time ne so a won na me se esi anso wo me na me ne wote nti be den na me hu se time we so a honhom na ba ha se nti saa time honhom na be ku me kote nti me kote na nya adwuma na me so sun e wa bonten na me su saa na me se anji me serew me bunku do gina me se angela me serew wate me serew dinya me din pa ocho me serew wate serew hey ensu aisakio ensu ntini ye frem a yese mo mra no we ye wia ne de abebo anji so ntini ye frem a because nanu no sansam gwa nyina mante minim anu se yeso da ne premre ni jata asa enu kwa na minim enti no mensu pepo anim enti no wo pa ne chew no na wose die na wo be ya ebesan ya ma eno na okoye no me fa se odi kan sansuo first one na ode ekasai sa ni kurum kasa no but omo anki kula wa ase ode kasai ndi owie ye no still na me kwete ne nsole na me pa ne chew sa na me Angela na ensuo no ode si ono
wabun kotoje wabun kotoje ewo cap mu wabun kotoje wo fom ese na okura nsuo no na oma me nso mabun kotoje wo nani ese invanse ya ese ono ehwem se face to face ene wo gun nsa wo manim na me hye boxer nko a wo hye boxers nko a se dura numla a me ni me yele na hye dem ti me hye atade bia ka boxers nko an singlet na hye ena oye ogun nsa na wie na o se anyi yinti no okọ abontim ena okọ ba bi wo ho na okoto appetition woro hwenka ho na okoto ena de bai wanze ode ba be hye 2 siri na okoto yo sisi ende minim na wo kọ kutu abim na ode ba oba na o se membra na omukuro mbosom ne de appetition na omudi gu no so nsa enti me de ode gu nsa na obeti ena ode gu ya kasa ya enti aka na fe na me kwete nso wasa aba asedi abesori aba eba ye den ejina so feminika no mentimi enhye nika no ena matwe menika na aba fom se ya na me kwete ne gina manim se ya gina manim sa na entimi nko me boxer ni mo entimi nkom se me de sha na nika no na ye me ya sa timi ye ya na wasa ye na wasa me mu kotodwe no ye wasa kasa ya kasa gurugum ne kunum kasa ne kasa di minim de ye ana me kwete no esa aba enti se enna o se de yo na atimani so na wa anadwo we wakọ face enti sabe we na anadwo na me fa aka ena me ba me fie fize sa time no se honhom kro na ono ne nete no honhom na ba enti se me stay dan ni mu a se me be mampo ne yakuni na ne e bia na menim se metimpo na ombetwa de a enti be ma na ye adwuma de e ye adwuma normal te se first no se eno nti na ma me de kofa oba eno nti eno pa titru nti na ma me de kofa oba na wo try se metimi ni oba tina awa fize sa time no na me ye sure say bi kura bi me hunsu kura me ye sure say bi anka be ye adwuma fize ade na ye me nti no ene ma me de kofa oba afofo enti sa na adwo no de na eye woni Angela nkwa na obi me ni mienu nko a ene hye dem me ni mienu nko a enti efiri wona me di suro ke no me di suro no kra enti obema no sori gina so for how many minutes and hours me fan say e sori gina so na betimi 1 hour kra na beba e ko me gina e che papa say me fan say satama na me start say me ne baba bibi na bobe say 7:30 na ade because me free fie kula be 5:30 na me call na nchen nti satama me ne be start say ade no na say ade asa wi a hye de ene start na tama ewu ye wo ye amamre wo sign koto apekehye ya wode be ye ya be men ebe so de gina so say ire nchen be don hwere eno mo spend sign wo ho eno na afei sa amamre na wokoye ye no wo ye no hene fa kro ni nkwantanan ana hene fa na mokoye no wa nkoye amamre na okro no ba bia o ye pie free dan inside ana efie ne fitwahye ase na omde abosia agu ye nkan inside omde abosia na agu fie ni inside say ana obia ne porch ne valanda ne va ni o me pie ba outside ni ebegina abosia anu e wo ye valanda nanim sei okay enti ho no ma wo ye sa de no that time no na wo say 7:30 so enti menyi ni se mo be ye amamre no wo fie no ani mu ho a na tenants ni nyina de da 7:30 na wo bia nai na sa time no mu nyina efie oni pa no mteko ajingu oye driver ni ono ene gewe maami happy omo ena gewe efie ono pena na motifie yanko a se efie fitwahye ase ena happy one da ko se ena ajingu nso di atenti yen de na te no ho e wo nchen se ndi e bo 7:30 ne ko no obia eni fie ni inside ho no mu nyina ho hyehye dem ajingu ne yere ena hye dem ena we se na ajingu no na yere na danfo paane sa Angela no oh Emma enam so ma Angela no ekowi a sa ge no sika e won the phone so sika na ono say any sika no sika na nye ni sika wo de ye fanto adewia no de eno no ye wonne
Ajingo sezongo no ayere no asemo ayeye die no die meka no sika no enye ni sika o sika ben sika na wo se eye ne maame David enye ni sika wo de eho kra me ba na maame mi se wo ye ansa na eho de mi nko bi sa bi Angie because asem we dia no de why na ka che wo se Angie ahye brisi se wo de akora bi ko ensuo so wo se nsuo bi wo mo ho why na bo wa mane ono na kan me fiafo mu baaye no ono na call me sister ho odi dede ni ntiatia mu ko me sister ho okay my ba Angie hade no kra ne epe because wo ani aye wo mo ani chen enti no kra bebem nti ye pe no kra no enti san ye be fra wo mo no ma hwehwe mama ye enga ye de pa Zakio eka no say na tie no creo tam na o kasa onu makum ne kwate no satam kura na menyim ye o ohun me foforo e na ye krom no yo say edem a wo no ma me da no ye mfa be ma foforo ne ne de enda sa dan nim into wono baaye na mama etu kwan mama ni ho tu kwan ana obaaye se wone me e ba beda won sa dan nim kete ba ko na me ne mama da so no wone me ba beda so ana me ka chense mama se kete one obi da so no me so me ba no me ntumi mfa be ma ene ne ye de ensa beda so no ye sori wi ono so asa beda so bi nti ye krom ye nya sa ana se chinchina atwan ena me say kuro na ye fi so ye fra yi gbe kuro mu ena bosom wo ye kuro mu ena me bo obusu ni din kira no say sa omu fra na rakrutende ye nye sa adwuma no wo ye sa amamra bi wo ho na wo so mo ye ma wo no maame because mo ni na akoda kete ba akos ena me ka sa kira no wantie ena anajo enya 7 no anajo boy 11 to 12 ena sorry say wo ne me ba beda o sorry ye na me nimo na me de ma da ena o ka kira me say o sorry sankon ne mebeda ban ne kwoti ajo sasam no ka kire na me ka kire se o kwoti ajo so no se ne kwoti ajo me se na me o ka kire me de ho no so pese o ne me da me se me no me ka kire se me ne mama ne dadan wemu kete ba akoso na me ne mama da akwanti o ye free baby na e ba ye be ye adwuma nti me no wonto me nda sa kete no so bi mama me beda so na o se ne kwoti aso na me se ajo na me se me de me nim ho hwe no kre ena me sorry ye ena me sensio ena me de ko gina abonten honuma ena me se o ma ye me fra ye krom bosom no ena me se o ye nya hwe ye no ye so o be try ba ye nya hwe nti me sre ye sua ye nim de ye nti o ma de wo ho bia wo se o ma ne kote saba no embra ns o ka che me se ho na me di nso ni gu ho ye me enu na na egina wankoto wa nya hwe egina compound house enim ho na me di nso ni tugu ye ewia ne call them no say aba and am say aba na sam say ende da ho men fa on kam na edem na no edem na ye wonu mini ma me na denti me mpene ma ye nya hwe ehua na de chin ye e na call ye satam ni na me nyim ye o me nyam ya kura o e na call ye ansa na echire oba ansa na efie ye call han dan wo bebe foforo e na me ni tini ansa na nyinsan na eba nti so ka se me bukotodwe ekacha onu no ko echi na ne kwto sori de den na 1 hour de wo buwa na ne wo buwa na ne kwto no sori gina so no nti wa hu no debi okacha me say ne kwto aba normal ehwa no boss anu no hye no oka say ne kwto no awuo no enu de ewu hunu man hu o wa hunu ne si de na akoye ho amamre debi o onu ka kire me say ne kwto ewu man kan che ne so won yi boss anu na me hwe o meba me pese me hunu ni mumie no munya mo ho ahoho debi boyfriend girlfriend enti say boyfriend se ne kwto ewu a yeah right dia wo be ka kire ne se be ma ene e ma me hwe man kan kire no nti ene wan kan kire ne dia ne wo so ehunu ne amamre be na wo koye na me pese me do ha me o se debi still debi Angie ensene me trim me say tie no na me kan no krema me say woni wo boyfriend da ho ene wo se me pese me ne wo da ene wo se me ma me kata so de ye krom wa amamre chiri woni me da wo kata ne so a bibi say ne besie one woni me da wo me ma me kata ne so a 87.9 Kumasi tabu bibi say ne besie now woni wo nai wo kan ye no odane mantwa ena wo so da wo ma me kata ne so esi da na ne kwati ko wo
Sorry, yes, or name me baby, or friend me. And no catching so person name me. Then on the one, there be on the man that's because the minimum say, one what that dear na ukurum bosom na uboni dino, when yano. But adiano one na sit then ukurum bosom, ekum the quate. Mean to mention. What is she one? There be one year, one paper, one function. There be. Then you sit then akurum bosom cokum the quate. And the minimum horseshoe. It's here then I want so boy, or so what you are. And now Jojo, and then I want so one way, Sir Jojo and Pa. Shed your man shed. Me bo before ka ono wo ba beda wo mame katane so no na woni ni nyanhye mu da Me ne nyanhye mu na woni na dada ba nya sa dan ni mu no ni pese mu se na woni na dada na me ne na dada enti mu bie no obi afare ne ho se bia no ne friends day kra mo beda de ne wo se na me fere ana wono so se me fere me ma wu hunu bo ma dada wo hunu mu ho wo so hunu ni die mu enti no ene ma me hwai but only pakura ka say me kwete ewu ase ne me kwa akosa nsuo akwaya amamra ma kwete na so no menti ase Marco no kra na meka o no kra na meka satam no oka asam no man ka say me hwe onya kan ya na me si da bi e me say ye krom bosomfo no omodwen say ebe ye bibi nti enya saa de ende ma me nsa nsuo na ye de ye mfa ngu fam ma mo say ye enya hwe ye na abosomfo no kra hu no say woni Sakio ba beda ama wo mo ekum ne be ma na na beka cho mo so woni ne nyehwe wo mo mu asem enti wo ma hu so woni ne nyehwe me nya le hwe me ne na nya hwe nso mo ya ma dodo asen ye me ne me sister pe ne ma me wo ye mienu pe e ma na mo ko hu mu no mienu na won kra no mo okro be so mo asem bia me do nyame se Sakio ka se me ma me aka chen se anna me do nyame so free ha say ekofia wo ba pon mi do nyame wo ba pon dia wa ba pon mi do nyame wo ba ti osan manenka me kan jealous ono ka na yankopon ti ase me yankopon so nim se yankopon so nim se eye no kre na meka na de ya wo kan nya kan why plan asem na de bae na ti mama sika yin efo tamba ye no ojo mama sika be sika na odi be ko bi account 50 cedis hey can you cry 50 cedis can you cry kwa 50 cedis intraso e de ya any fence e ma me ne kasa de obeka no aka de nyere de bia eno kra na ye pe nti wo kan kra na angela kan kra na bibia nye se wo de ya kase asa ya na pe for kasa se so what do I say ko nye so odi kan report wa na che se wa asem odu no kra na wo so wo kan kan kra na me nya o hwe angela me nya o hwe wo ya sambai me nya o hwe me nya o hwe ya na ye mo mo kasa se ni ya tro oti ni ya me nya o hwe wate kasa ni mo no obi be yi bipia pie be nya no kra bia wo ba obi bufu a na wo kasa wotumi yi asem bipie ni wo hu asem no mo no kra enti 50 cedis na na so di adwuma tie ni won kasa why 50 cedis na sister na wo kwa wani abere kasa wo kura so se ono ye free me be wo ya kwa ku ene ayi anji awade wo mo mpradwe na wo mpere so me kura de pena so de dada me wo ba kwa me se wo na aka so da ni kasa ni wo de nru wa ma me wo bisa me ame me so me ka no kura te se me on sabi aha na yan faculty anansa mimi so ano ba before so bo kwa hwa me me o mai kwa mfo asam na wo kan sister to bo asam na wo kan na twesan se kai bebo se okwa kan fa no hwi ase no mimi studio ha de me ba cho me ba mi studio ha de ye modua so obekwa akodro se whatever me de minim ne se ye mo edua wo mi studio se fe wo hu suba ni bi me pa cho me you was a mountain abi ayi anji twesan asam na me kai man kan ye kai bi amboni bi okay enti yehwe so obi ka asam na woni na nya adwene enya duabo wo woni de ne se obekira kira wo de mu ama na to asomu ya judges ti ho wo mu tie ni nyina wo mu abonte a wo mu befre second judges o mu tie enti nya yanko enti no ye be hunu no kra no at the long round enti no ye hwe na anji ukoko gina ensuo ho na wo so wasenka akora ben wo bekum no akora na ye menene wo ye no
Yeah, Bridget Ofori ono. Ono no obeku no. Dia wo ne na wo ye. Ai. Wo ye no na wotwe. Na wotwe na wotwe mienu anya. Na wode ne hu moja. Ekọ nsuomi na mennim kura anti satam na nsuo ne begina. Ge no so no didede kọ na wo se na obi wekumi. Nti mu nso mu no start ansa na obeka se na se na me ye ma adresen ka me beye. Enti sa incident we see ye. Ansa na kwoti wuye de ne ba na kwoti wuye de ne ba yansa na sa incident we besie. Kwoti wuye no e baaye. E baaye no. E na me fa se me maame mo. E ka se me njai no. Ge ne catch them straight say. Yi me question na no. O catch them say me ni jaya. Me ni jaya. Obeku me. Fi se sa time no se me ni da matade ba ko atade no. Ade aga wetimi ye no. Se me kura no. Me fon ya ma me ka ahoma sei. Ahoma me fon yese na meti o na me ya ba mu akama pa na me de kofa no sa atem so obeka no kura se me ba se na meti anka bi kura anko ante enti woni ne da eya na ede na wo hunu se menene da na yenimu ne de hunu se me feel like I say me nya obi a oye virgin gay bi kura on fa be mada so menene da me feel pa me feel say why oba me feel it nti na mani che no ho pa enti ansa na me hu se sa de bi sa na wo no won na fe na me suro na me mpese me ban ni bi e na obeka kire me se wo mimi ni jaya ana se me bo me maame mu amane a obekumi ato atwene enti na me suro papa se me kase kwa what ya sema adwene mu ye me na me suro panimu etete wo na esuko no me beka kire wo se wo kobo wo bia mane asasa de ne ye de dada akoda se pani bia ko repu akoda o se wonim na akobo maame amane ya meku na akoda ne so amia na no ba se de wusitie na anji beka kire se de yesi no wo bo maame amane ya meku fine ayade na sister mo te ya wanku me sister me ba na me ba beka kire me sister Sister, Tim be catch them sister. And I'm sister Flen. Omo Flen no omo ne tenase na omo busa no. Angela soli bubodua step bia bi bubodua wo fie ho. E na dua no nya no. Obodua no afle ne krom nsuo na obo ne dagutende na sansuo na bodua wo fie ho ma dua ni nya wo no ankasa. E ma dua ne beto na sister ka say omo krom nsuo de ye ntimi nane. Enti sa na te dia ya mima ni sika no onko ni kurom za ya dagutende ni ho onko no mo ndane ma no okay ena ma ni sika nti okoi oba no de samena bi na omo dia akwadane dua no de samena bi baaye nti oba ya no se wan akwadane dua no dua na enya enti mani owi amba be dua na enya eni ma akwadane dua no akwadane dua na baaye no oba na de samena bi baaye ena mbuza say na we na akoi wo yedan wi edi ma no se an omo fasra sra nti odwale wi a ene ode sra sa okay enti me ba one did you me be so say sa kwati wo ye incident ni si yansa na obeko nsuo so no because ensuo ne so de no ne dinkan ansa de a ensuo ne de no ensuo ne de no ensuo ne de na quiet say meme kwafuom minimo wa sole eno no akwaye ne no wa akire de asie wakoye ensuo de ne wo ewo baabi de dabra meme nimo se no akwaye se mema sole kwafuom ena aka wono nko ofie etu ono ne koi eno ha akwaye sa de no eti me ba so obia nka hwe ankere me eti nyam se ne na otwe so ena sa de no e happy again no e ofie ansa na odi de ne come minister wo obi ayi ababa wa wati me sabia so waka cho se honhom ne beda honhom na ba time na wo pesa wo ne da enu nti e ma sabia so sabia nya do kwoti adwudwo ye sa baba wa we ya wensuro no san ne na kwa akwotena ebiem se wo se wo koka wo bekun gano nyame so no kureni mi nimade agawe nu ode aye me da o mi wiase amba efise se gane ye made a on me fonya ma che se mi hu de menye two se ope akura de na ye sacrifice na wakuna akura ne de sika wo ne ba ne de owo papa
adan na akoda no a wokoto no wokose ne pene no anya busu minsi a woni papa no adan no wanfa sa akora ne moma kwa sacrifice na akora wanya papa eno de mintimi hu de ntia bi se ono na ekokoye okoye wo we se efie oma yensuo bi wo ho no wo se ye fe na mpeyo ono na eka se ye fe na mpeyo ono na eba wa bekunu enti abi wokokoto before wo bema ne bema so de no koto hye na apeteshe debi na bia sa 11 to 12 debi man pia nko ba bia ensuo no na de ma ne bema ne so nsuo kwa anajo sa tamre no wan ho na me komi ekrom ho nso me ho me wan ho na ko bo 12 nsuo nko ha wa koto apeteshe man to apeteshe bia ma no kwa na make na me so koto apeteshe eno ode bae na wo kokotuom kokotua eno ode bae obae no wase mi mu nkotodwe e wa abonten ene ono so begina amanim sei ena akwese wo bompa so ene wo kasa kan krom ni kasa sa no wo kasa no odi nsane guo odi nsane guo odi guo sa ena me kote ne solid den nye ginam ejina me nika nim na me woro me nika no dina me kote ne me yapa na ya me ya ntino me woro me nika ne ba fom sei ena me kote na abodo me nika no sei ena why sa ntimi me yesa anje ntimi ensa anju nani ade ensa anju ena ni nyina mi su so sa no ebi sa be ka ho na biko be ma enko said akwaye no onse obi ebe ma sole a eno ye sonko sin se ne be ma sole na hye nikam enti me ho sole ya no na se me kwatena emu ayedu wow ena ayetenten ayetenten timi ya na me yusu se mesre na onye na me kwatene nsa anjo ya sa de ndi omo chese ya wa ya no koto apetition ba no de begu foma okasa ya abupo adagutende ni dia kasa ya wi na me kwatene sa ajo abi me minim ne se di anjira kana kure ya you want kana kure wono wo da wo hu se de kana kure pa ni pa bia yi pa kana kure me pa chu wo hu se ne be ma so de me hu wan cash o catch me say I normal say no catch ade chen ye kwa wo ko fi o sa frame me ma me ba ni fie ma me ne dae o be catch me so no ne kwate so original ho for 1 hour ono o catch me say aye kama ade chen na bo ekobo 12 ansa na ade ni si ade chen no pa wo ko fi enwum no frame me say me brand ho me sa ko ne ho na me ne dae aye no kra wo ye ntro ade ni si na o ne me ne na anda me ade achi no wan sa mama me ne wan da bia na me so wan kasa that time no kra me suro bi se matade bi wo atade ne fita ade o ye no wode na ni we sei wode na ni sei me sole ye na matade na te na me pa atade akọ abonten ena mko yi atade no gade na ni na ate wo sei o so wo ye ni style be yo so ye style be yo me pia abonten o ma me pia abonten sei me be na atade ni ya pam se de and we say no we ni na apam me na me ka kire o Angie me na ka kire matade ya te na me share daddy ye style Angie boss o hwe me mpam ma ko de o ka fra mi no krepa na me ka me ka no kure 87.9 eno asem na wo ka no unim se nye no Angie di na ni hwe atade na ya sa pam Debi asugbo promo ankasa no se omo bem ompa yentra ase ye betima atena ase ye masa anwumle kura no omo ntu obi no nko asugbo kuro nim no nko hwe se asema me kana no kura na ase nye no kure me pa cho ha Akoma 87.9 FM program ni din de Akoma mu nsem host na me din de Maa Akos me pa cho wo asubua menim se ba bia wonua TV travel con TV bia nru ho enu nti asubuafo wa mutie me sabre ya Akoma FM 87.9 Kumasi sanwu mu asem ye kokoko so amuti bie mu de ba no hunu bie asubuafo mo frɛ 020 39 33 582 020 39 33 582 020 39 33 582 Mon frère sisi ya na fe yenya asem no mo emu enokre abi ma ensuo ban na wokoko gina ho
ya wo ba ye na sunsum tata wo no me kai say na Akoma FM 87.9 Kumasi. Ena mma me send me sika me ko yi o mobile money boy bi ho. Mma me send me sika me ko yi o mobile money boy bi ho. Nti a na oji sika no. Oji sika na me ka che ne say, o ka che me say, me ni mobile money boy no ye twempena. Ena me say obi a me ne wote, ma wo foforo. O say free say me nyim no onim say me ne boy ni ye twempena. Ena me say me ne twempena. Ena wo bo me say me ne twempena, me bodua. Ojina me konso na opiempia me bodua sa won ne ntwempena bodua na opiempia me bodua me say me bodua o because we me nya ade na we sha me say Akoma FM 87.9 Kumasi. Na bodua na ojina me say na me bodua no na me bodua ne say me ne wo ho se me Andrews ebie na no kra epe me na ma mpeni a na dua na enya me say wan bie na no so ampe me da na no ka Andrews na pe me na dua na enya ene duane enya no ena me ka sa kire no ana o se ehwa na o se maboni dia na ne mame nso ne sister maba maboni dia mpese me kum ni aba maba em so ogina me so anse no ogina o so ente wo se obodia se hwe ogina me so apiapia me ebo me no onku me wie ansa na maka se ogina me so se ana o se me ndani dia me se Akoma FM 87.9 Kumasi. Eduane ebenya me se on pe me ya ebenya wono nti ekire na me obume sa da no kra obum ne nsu oto obume na me nanti na me kwa Andrews fie na me kwa kira Andrews say wonu nti na kwaku bume wo fie ho say oya mempena free say menyim sa na wo ka na so onya mempena ho ti say me kwa no nso di mechi ba ho so wo bebo boy no na no kra boy ni sisters mun dia konti ba na edua wo man na mo de san no na odri mi ka oba fie ogin so ma report no nti wan be da fie na o so say police be che no nti e kire na mo se ni sister say mi nda Akoma FM 87.9 Kumasi. nti e kire ansa na e be da ni say edua no second one say was say me send me sika bi enti edua no wan na nya no enya no me edua wono me am si adua bi anya me krom ko da ne sa edua na waka say me ko ye krom ko da ne John this na che me John this me ni nyina ye yellow me nyim 5 months me ni nyina ye yellow me Johnson na ye emu apia say yellow nti o say ni sister say o ni sister no confirm say me yale edua na enya me edua na enya me na me say edua enya me say me mbo obi edua Akoma FM 87.9 Kumasi. Sa sam no kra na me nko nso mu nko bo edua bia o say enya me enti edua no ko so wo na ko ave dia o sa so na so le nko so nko bo dia no de edua na wa edua 2 weeks ade 1 week 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks mo ka che me say akola me wa akola fofo na o atam no refi wa mo ja me nko nso ma mewu sa na mo ka kire me nti akola ni nya 1 month 2 weeks o say o mo amamre no so wo a nko nsu a eyewe nti 1 month 2 weeks no ana me de call say nsu no na me ko bo ni dua sese ho e de na me de ye wa de ko bo me dua ya so sa Akoma FM 87.9 Kumasi. enya sa de we hu aka no na de wo se no ho no abo me dua ne adane de na no sa ko bo me sa dua wo enu nso ye dua ben na wo boy de me ko nso mu ko boy ne say wo tete me na wo ha na ka che me say me mfiri ni honko nti me ma fampena e wo krom ho nti Sanders dua ni de ma body de dansa na we so saba obo me na me de call nsuo nim na me kokka say me wo krom ha say be ma bi esi me pe na ma pene na kwaku de bro na eburu me firi say me nyema ko wo a wo obo me na ende nsuo no enhwe mu mai enti wo dress be na de ko nsuo no o me ko na me shatade kama na wo de snap me crash snap on na ka che me so Akoma FM 87.9 Kumasi. na akoko bo dia na me ko bo dia sa atam no kwa na wo kwa sa nkwa na me oba wawo bosome ba ku ene na wo twe no nya sa akula 2 weeks 2 weeks ni kwa na so papa 2 weeks na wo 2 weeks na me wo fie na ye sani miska na me mpie nko ba bia nsuo wa na sani miska wo fie abusuafo no wa na sani miska 1 month ye nyina wo bia ni hobby enti me fa no wano asem 1 month 2 weeks ena wo ja wo ba de che ho koko gina nsuo me de ne koye me nja no ho me de ne koye na kra no kita wana no hwe me de na hye kire akula ketekete e furu ma 87.9 Kumasi. Ekwan ya ode me fa so wo fie ho. Ekwan ya ode me fa so. ni pa wa ankai. Ekwan
papa ya ben kasa atari bi amakola no akra the full mountain amakola aha kasa mo ya papa mwanya papa ba mani ka o kan na ono so me ma me be kasa na o so aka bi why me say wo ba wo bosumi ni na wotwe mienu wotumi di akra da che ahye wachi akra ni full mountain ye akodua ho ensuom akotutu nsu abodua enam kwan ya be ma ne de me fa enti za wo ku mi to akra bebre wo ho onam kwan ya de me fa Mebo enti wo Akoma FM 87.9 Kumasi na na ehunu na wo a afa wo de ekoto me de men kai se bibi huna me okay enti mami misa wo ebre wo konsu no oba ye no woni kuro ne konfo de na obeka kire wo yo mame we de me pa ache kasa american me no kra me kan wi a me ngasa biem no kra american so se me boa nyankopon na hata won se me boa nso a de oso okwa a obekwa akoye no sa na me nso me de me kwa akoye yankwe me fan se oba afoforo no ase me ma me wi no me so ama me ne eyeyi no problem yanko oba afoforo Akoma FM 87.9 Kumasi yo hodako na yehu se oba na me ne maame na papa ni ho eti oba ye no na o chi aye na me nso meti efie ba ko a ene me maame mu de ebo ho na me nya nwie me fie no enti wo ba ye no na oba me maame wo na ase woni kwa ku neti na wo bisai na ya kire wo efie ho na wo ba ba chi aye na me ye ma wa konwa enti akra na wo ye dai okoye eti okoye no ba na woche na wo san ye dai baaye samna Akoma FM 87.9 Kumasi adan wa anko na oda edemo eti the next 2 weeks oba na kura hye na chi na kura no na oba boso menso na kura no wogina na wontimi ntutu asema meka no kura na meka no na kura na gina na wontimi ntutu afenso ne ntwa ne bema emtime me ne me maame ene yekope obi ene yetwa akura ne kote ena maame mi akura ne kote na ene wuye samna meka no ene wuye etiya ne fie na obetwa asa akura na nu obi wuye Akoma FM 87.9 Kumasi dabi so oba ya no wose wo ba na mu akura no ne ntwa ne kote okay ena ye ne anye twa akura ne kote okay na maame mi ano e ma ne kote ne ye de wuye eti ye fie ho na akura ne nante ye eti bi nwan onye adwuma so kongram na jakusie no benya oto ha pampers no odeto bisakura no na no sebe na no nte enti anu ana ne tia duba enu ma me ka che o se wono we ohia o woni bi akura no so onye adwuma bia na ase yo wate open na ja wo ne nete ti wo ne ti akura ne nante ye no Akoma FM 87.9 Kumasi kase nyemu ni se woni kwa akuku na se me papa ekura patawa ke yintie se me maame na be patana wontie eti mi firifie so e ba be patana maame enya se mi tia se me twantro ato no so wontie da nti me ka kire ne se efi na ekuro nkasa ma no na me ekuro mu a me nkasa ntia panimu da nti se wo ya de na se ye patawa na wontie de a efi na ekuro nkasa ma no nyame an ni kwa ni mu ba ye no na me mama ya mienu na woni wo na omo ya aduane na wadibi menua no na oye menua na woni sika Akoma FM 87.9 Kumasi enkasa ma no efiri wa no me nkasa no ho okay na me nkasa no ho akopem se wo wo ye bisa me no me mpani pa sabi wo mu ade okay na me se me nkasa ho di na me nkasa no ho enti wo wo ye no 2 weeks na me nkasa no ho da okay na me nkasa no ho na ode wo ye eti mi fie ho no ma fe na me kotana me bosili ti mi wo ha na obi memu amienu osei na boy bi afa ne pilato na ye ne wo mo na me ba ya friend mafia ti na mafia na ekonso ama wo mo e bo aduru eti wa na me ye bo wo mo bo aduru na mu se ntuma ebo ni hu enu odire meka ya na me soji mi o na me soji mi o enti ma mi bie ma no ka tene se me nka njo se enkasa me ho na wu mu ade enti nkasa me ho osina na we de me srew je me wai ti wa na obu nkotojo na me ka se boy ni mienu se munya aduro ni bo na momra eti o mo baaye na ebisa anse de ase no se
maame ayi aduane ama no se o ma ampesie ni na me maame kwa afom to so ma ampesie ni no se jare wo dwabode na ena ohun se busum bi de kokko aboniti ena odi tuntum aboni mu sei na okuta knife na odi ba be ku okuta second ai enti oduru mi hono no a me ba bia me nkotena na me bisa nsa na yesi ano sa busum no wafa hen ena ase uduru mi ya wasa na chi ena am si na waya ne dai ena wase ai ayi me wo ya no kwaku sori a wenye ska mame ena wo san ene me kukunti makọ asantuam so ohene ne te ya ko bagi ne nwaafo makọ asantuam akwa akobodua ena me si akura wo na magya mfiri ho no watimi akọ asantuam no wati bi mpani nsam da wakobodua na wie ena me ka jense na wo kobodua no e de na ade ko boy na wasechina na me si sese me dane sese a wo mogya nya den enwuye enti me dane a enye ye enti kire unya koba eboso me miensa ne mogya bia ni a me dane a den ama mu mienu nyina ana uye na me dane ye enti me dane ye no ana me wo hwa na usa ebaye ti sa tiatia mu na odi ba bia mu ana wo ka tia me bisa asa de na aso wo baifo mame e kasima boni baya me say nyankopon ata wono on se sama brabo me boni baye da eno na wo baya tum se wo baifo ana me se na dien ana wo di aye na me nsom ye me na me boy dro na dia na masom okay ana me bisa asa dien na wo di ye ana wo se akra ketwa na wo ni me nua na wo no enka wo koku no na wo koku no ana ensuo a wonsu a enya enipa benkenti mi fifiri na no ne na chi no wo se sansuo no di ampe yo abeje onam se na wo nsuo no unim no ensuo na pa fam so oba me so wo ye de hu ampe yo ana wo so onim nam so shatade be ana wo so shatade fita ana am se sa yo eti ensuo no ni ampe yo wo nko na wo hunu nsuo no be pa chan ya no kra so se nsuo no eba wo shatade fita wo she fita wo she batakari fita 87.9 fita obo pada nso no apart from spray obo pada ni spray kwa enti eno na aka se na ampe wi aye dai aba abegina ho na am se wo she atade bai na ase atade fita na am se na da na wo yesa na wo be ku akura ne se na obi ba na wo de ne ba ya na ya ne yahwa no de ada na wonya dai wo nku no na me back on some ka assassin we say akura no ni wanya papa enti se wo ku akura bi ka yo no na akura wanya papa de ye yesi de koku no wow ana me se ada na akura na wo de na ba ya ne yahwa na ma na nanti ami atwa ne ba ma de wo nku no na me nua ne ba na wo be ku no eti se me wo de me ba mu se me ma bo ne ba ya me mie ma no kura mo ba yi ansa na meba anji wonu wa ba yi misasem we ya no anji me pe no kura because also ni comfort pani wo ani ono so wani na edile no anji ade na oba ye no wo se wo ka che ne wo nua yi se otumi dani gata wo aponchirani chirebene ne ho ne ma bebre me pa cha o me ka se me makuatewia because asem ya na otwatro na de sa tam na o ka se oye baifo no ya me bisa se de na odi beye o ka se akura no na nkuoku na mpeyo abegina ho enam se na wo wanka se numra wo dane de ana o se wo dane wo kra ma me tonya me se atiefo ho me ba no betimi afre no ontwa ntoro nkyerɛ enipa na me no mo no me ya miensa sa boy no mo kuma ase na me no mo gya oba no mo number eni me ho ti me ba ne de ho ena suban so obia be pilato kura de obia be ehu se me makwete wia me titi bi so me kura me nko obi so da ena me no akoma me kom no enye akom se ye ka se ntwa me enso ne ka me because it 5 years okay enti no me no me nya basa enti anya dia wo betwa ntro wa dabi because usuma bosom wo mu de wo ma instant justice so wo ma tise nyankopon ne punishment each no wo mu de wam ne dem me ntwa ntro da ba fofoli asubu ahene oti wo ebia na wo hwa me wonnim se de me sitie okay enti no se me twa ntro asubu afo no omo fa nto dwa ne tie bi me da se
Angie, me pacho. Say me ma be unu say ani de uobi. Me. Enti okay. Ebrebe na wudi brigade ntiatiamu eba Zakio sister ho sa bosumbi ede mirakoko ye ka say kojan aboniti me kaisa me die meka ede akọ ne sister ho wo baby a me kaisa me die meka akọ ne sister kai Angie kai me kai David Angie kai me kaisa me die meka akọ ne sister number ma me pacho fama yana me fama me pacho monye Angie men kai Misra o kai mama asem bebele wo ho asem bebele wo ho awanje wo ye nam so woni sister oso ana me ba che o me nimpa ya wo ha na wa to nwuram na me nua ya akwache no ya wo ha na wa to nwuram na me nua akwache pa me nya o she anje na me ba bia me nya o she ka de pretre mo ate ma me nkama asem she dia ema maba no ka meme mo awas watiti bi so meme de moto asra no me wona wono kakra bia no watonwuram na o makwache wo e wo tiki bi da ya ni mu ho no enti okwache wo ba ne abusa ne se de na ye no ene wo se busum bi e wo no so ye fra na dagro denden ena sa abusum mi busa ne se busum wo body ade ene wo se obo enkura esire na yedi ni bi na ono no de omo edi ensuo esene ebo so na odi asesa nti akofa abuo ni bi ma nti wo bisa bosom no me bisa no se bosom na ba ne so bosom na ba ne so esire na ya de fifa ayisum eno no obo ajami ntimi nyi obi bosom achi ena me yekoto obi ni ade bra enti ni anti kasa no ga na oti kasa no me de ne number ono so ye ni krom ni wo ye ni krom ni enti na onka kasa no no ofuru krom na ya na watra okrom kasa ase ono ofuru me na no otu kire ase me da me ntumi nkyere me wa ya ibeni baako ye fe na baako ye fe na afi number baako ye fe na afi ene baako so ye fe ni do omumienu nyina ho nyina ya igwefo wono omo na eti die enti na onka no Angela me nkai ma no kronya me ni me nkai so mo de shire bobo me ka sana me nya me ni so betim na me hu so mo de bibi aye manim ba me nim de na ba ya mo de sa aye manim me ntumi nkyere me nkai sa me maka bibi sa se ni se enu de ba wo hu no ana me ma me mebo e ba sa no wo hu no ayi agisu wani so tete wansa yeah enti no de but de me pesem o kamu no kra kira me say because ade ya ye madwe na ne say ebesiden no watumi aka say wo na aka che ne say nka wo kokum akoda no me pa no kra wo ho ade yi na si ye e wa akoda no de no kra ma me nim so de me nsen ka asem we biom me ama chema fa me nyem no 9 months a mentumi enyi ne boso me ba ko boso me mienu na ma wa akola na ekuta e na me ba bekum no de ande me nti ase se me meka kire omo se akola me ma wo no me bekum no we hu nsuo bia ye friend apa ya ayi me ti sa wo ka kire ne se wo se batakari fi jara sata me nsuo bia me de me hu hwe one na de ne ba no so no ye we no me mewu eni embodua me makua me modua na wo because asam no mo pese mo plan ya pa asam de beto me so mo plan ya pa asam de beto obi no plan no wo sa de bia to so mienu Angie o mo ka asam ne na ha ade me nya o mo se ma ye chinchin wo hu se bia e be ka so wo hu no me nya hwe Angie wo nyi ne se bi so e be babat hu no abusum wo mfie akom wo mfie tie ne maame no ne maame happy ka kire me say wo maame friend because yes so maame say enyi wono na chim ne wo no no okofa ne basket mo e wo nsuo ye hu no kura e wo asem ne mo e na ne maame ai me ba se o fa me basket mo me o maame o wo so maame ade ti na ni awo ba no amfa number happy oya juma oba ne ncha na ote wo hospital me ba nchen wo te wo ne de o so ne me wo ba hello afi me wo ba me ka sa atra mo sa me wo be ka chem sa me wo ne me wo ba me ka chem so oni ba ada wo ye no maka hello afi why na me ne yes hello mafia
Akoma FM 87.9 Kumasi. Me pacho mo okay. I Akoma 87.9 FM program no edi Akoma mu nsem. Me din ede Maa Akos. Ye be frɛ mafia ye bia se afio ye pese afi. Woni na ye ne kuro mu ni. Why we ye adwani. Ye pese ye hu de si ye ewo ho oma ye bibi ye wi a ye be frɛ mo no so ne maame happy. Ne ya hwa so wono na ka kire kwaku se okofa anji e wo basket mu ana na ye hu se de siti ahya ne so se 3p garlic mission no ya de wo ene garlic na ye enu nti se wono no mu a ene ye adwuma pa no kwasam e wo enipadua nu wafu na ye kase e stroke why ye kase dodo sugar level was so ana wo pressure no e wo soro entihyewa anampo ya de be na ha wo wodi bomode na so hwe na Eric ahenkura ne sister Hetimone Mavic Mr. Bosompemo sister Lydia Diana Frempom mo ka yi 3p garlic mission ho asemu a onua ebeye onwanwa Daniel ba Misty Kwalenak Apidan and Angelos ubenya bi ewo ho. Hello Afi Hello man. Yo memwa ha eba Akoma mu nsem dwumadie so Akoma FM onua TV and Rabi 1 TV mami misa o se unim Angela Bye. okay every na Angela bosom ba ya ensem a na woka wona na wo kira ase Everything there satam no na check akro na oka aigbe na koi ne kuma no eye yima no na a community free ni so enu nti ensem ben na akomne ba ya ensem ben na oka wuwu kire mu Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello Afi. Hello ma. Ensem a bosom no etisi Angela so na woka na wu kire mu no me pa cho kan bi kire yen minim se wo kai bi Mimi kai bio but akomne de esi ne so ampa esi ni so ba satam no me asem no nse mi de mi mfa asem no nye nti ma mfa ntu mi tirim kura we de ye me ya cha kranka wo se utumi kai bibi ba ku bi because ache enya mfie sei 2.5 years there enche bia sa afi wuntumi nkai hwe. Hello Afi. Hello ma. Okay dia afi betumi aka kire ye na no aka kire ye no okay ye frem afia no so wa ma ye hunu sa akomno de esi ni so a de no wokeka no no e na kire mu e de kire kwaku bacho ye frem say tewia na tewia o kire mu e de kire no na me di ye frɛ dance ni ba ko so wasem ni mu na me ka 3p garlic mission ho asem ma me fa nwie ma ho na se wo benya bi o pharmacy ane chemical shop bia mu 3p garlic mission wo de wonum bi na ade achi a wo bedi ho dance ya kire me bomodie na friend 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 mama mimi sase sa ensensam kwaku ubeyima no sa ensensam ya ekoso wa ma obema adwodwo wa konsuo ho akwakobodua ene sa ne ma we nyina no obema no dwodwo ye na woni na wo na modin kan ya wo mo ba no satam no de no wonya enya kura anyeme na onya nyem ti ma yes ade no onya nyem ndi ono hye mra maame so ese satam no so a bon hwe na mene na anda tam no so a ono a ne nanini se no anyina change color nanini se na change color ewo dan a meme ne timu no ne nanini change color se hwe na me satam no de na me mafi no kra na make no pa David no kra pa na make no kwaku ha adia no kra na make no Angela nka no kra wate oba sabe na ni e change color waba wata de tia otumi ma wupie na wodi na ni ahwa atade ne ha na atade na pam waba be ma adwodwo ni nyine chi usan koso ene ne dawo se eno no ena na make say
said the other quay na me nim de gain no de ayemi me hu ade a wode ye me hu de wode ye me fi said na me ma me kura sa atem no mo ka asem kura na me mente me nim ade again ko wode me fa so wode ye me etimi ma me ankasa kura na me didi na atem oya wadro mintimi hu ade ode ye me ndie mintimi hu so ye maduro so ye me de ye o mintimi hu nti ansa na mani ba me so no na ese me ni gain na nyinsan aw okay ansa na me ba be kasa ye esiri nyina ensam no de we mo doso enya asam ketewa enu nti wo de ma yentwa ye ho emra na yaba ya de aka beto aso ena wie de me ya sure say TV no wo mo wani prempo middle now then na wote ho a why stay for sa no ono kono no jama wa bre Akos send ya mensane me na mu twetwe no emo ye titiriti mentumi pon sorry wo na enwanwa enu a me fidio bae na me ka kire wo say mato 3p garlic mixture ba enti no bi ansa na wakoda me hu ya na se wada se wa no 3p garlic mixture ema moja edu mu afusane no eche natural garlic papa bi ene e dian na mo na madam fu kofi po ka kire me say you work natural health for bi dwo bi omodi aba ye friend 3p garlic mixture who could to do waposo na sorry a who complaining no say wonum 3p a ebe jani say edro enya mapem na wo se bema no your friend say secure Pachon yes secure me twa secure aha and now say alekus I know what Alekruz Alekruz one o na Zakio is Zakio so ayo and ya baby na ko fa dim ye mi fi ye I just watch again na ya yi ayanso ye de bia to ye ho so ye be ye den enti ya bomodia ya bubom ye rerem ama Francis Ofori Sakio